voini December ni somni pani sang ni somni thole ni ania Mizo Official Channel thir tu zongzong te chibai kan buk chewa Christmas kan nei ta hle maya kumdang angin hrileng awangin hun hmang theilo ma ila in hun hman na thewa hlim taka hun in hman kan du sak tak meu chewa du sak na sang ber kan hlan chewin Christmas chibai kan buk cheu ani voin chu US inthlan chungah mania Chhangte thuziak kanon Chhiar chuak le don ani tu na tanga Reiloteah Chanchinthar Ropui tak in mudon ani President Donald Trump America President inthlan chungchang hi rinai da in Mizo mi pui da hian kan lo beng khon hle maya mithiam te nan lo soifo wangin khovel hi global village kan ni zia tarlan na te po ani tel theo me he election hi thil diglo in dona media te in dona le Republican le Democrats te in dona ti ila kan soi sual lem lawang tuna an din mun hi kongrang sangan thlir chuan kang mun kho pasal tha hovin kei pui fing takan huala sangaran hual chuak ta dai te po ang don hle ni na langa thimina bom kha luk le sum le pa in an mi ta ti del tlat mainstream media te hual chua Joe Biden achu khovel ram thren khat president le prime minister ten an lompui liam lai hian an du hau lo le bei sei lo zok Donald Trump hi mathei lovin an hual chuak dai don ani mel ta hlea in tharung deuh dain du saknan hlanon le to mai niang chumo engwangin nge heti tak maya ram dang in thlang kan buaipui tak mai le ti zona om theya achana tam tak om thei jinga lian ber chu Christian ten haraulam in dauna spiritual warfare kan ngai wang ani pakhata chu wang chu ni nge yang voin thlengin polram denomination soi ho lovin ko khran rang te point in pum khat na hrui vuan za Donald Trump atan kan tong drai bang thei lo ni chuti mek line ke ni ram zim te a po pu Trump patran mi alo tu te po akhat moi tokin khovar ar siangin aro in lar ve phewa dem tu ran ni big lova an tran zonga sai lo lungphun iang in nget takin an ding ve bur ani zoke chuti a tran zong in ang hau lo in pol soveta na fam chu social media po tong kam moi hnai lo taka fake bar lo in khomol tok te sa ni se ami sahlang ni om tak lo in hlui mol tok te pon om noka Christian kan ni na ta lang chungin mani tran zong polai taka tran mai hi aduam ngot mai heti mek la hian ke yakara te lulpo atul nei na ur thlungang ni miang ka thu hria te tamlem lo ma sela petera le zohana iangin thil ka mu le ka hria tei soi lovin ka om thei big miau si lova Donald Trump atran tu kan i miau wangin selna an ka la puar el eva lem all tham Facebook YouTube WhatsApp lam thenga min shrai all tok la bolo ma se heng soi selna zongzong te hian keimalama chuan ni tinin chakna thar min siam loya min soi sela Donald Trump soi chebong bong tu te hian ka to te po anti sai chete i lova ka hobok hek lo Donald Trump atan tung trai ka bang chuang hek lo chu wangin America president in thlan chungchang hi Mizo mi pui atara zule minol puin kan hrethiam thei turang ber ani bei sein article le Chanchinthar in chopol devin ziak fung ka han choi le tapau chu ani hi Donald Trump hi mi felfam kim vanangel le seraphim tenan faknin theilo ani big miau lo wangin do tu le er tu anga na sangang maya anga zia chu hretu te le mutu te kan ni hlom khamo ama Trump mai poni lovin a in Trump in Ropui Trump tower thlengin mong chi ran mong war de pup patanga mong hlui ve tak khoili khung khom na thin niom tak te ba ka thirbel khai khup niom tak ten war emin an mong an phen khum tor lai te po social media lama kan hmu ni kha eng tak chu phen chuak tang mole chuti khopa khovel mit mua Japan nei mi alawa Trump padeu so tu te main lar ngam chuan
khawvela Christian ten kan thlamuan pui em le Christian ti du da tur tu ten na sa taka thlawang ho tu le uile kel thun pol ang mai in ngei lo Israel le Arab ram then khatte in rem na thuthlung zia tira rem na sa ui tan tir tu le Isua Krista ring tu ni zia za map lova khawvel mi te ma huai taka puang tu hi keini Christian te hian engwang te lulin nge kan tran lo bik te lulang ni kan soi pho tong khan American President election hi November ni thum sang ni som nia in thlang dai to khan ni a thil dik lo lova Joe Biden hi lo chakta ni sela chuan I Halloween President kal chuak to te nan lo ti pho to thinangin Donald Trump hian Joe Biden hi White House a lenga somin lom puina hlan chungin White House le President Oval Office afan pui to ngei tur ania nima sela inthlan na thil dik lo na sa tak mai voin thlenga an mu beltak zelawang hian dikna trantlat tu le America ram mangai tu Trump patan hi chuan Joe Biden hi White House fan pui tura leng han som chi ani hri lo hrim ti chu luka chiang ani heti khopa in thlan na thil dik lo u chuak tak mai mun hranga an mu chua rui lai le thu hre tu sang tam tak le mit nge ya kan mu thei CCTV atang ngei po chiang taka ta lana pho to chung po in thlan na fel fai tak le thiang hlim takani tia tang tan ho te hian zana kon an paltlang tran chuang ta view maya dignaya sum le pai thanga machuan tu te le ram le nam mangai aya an pumpua na zonga mi ho satorot te tham na sum an kaw na beng lut mol ho te hailan hun khu ahla ta lo hle ni na langa an mani kit fai turin Donald Trump ngai hian thingbul tina reipuya da tranta ani bere tuna American President inthlan khu LPS profile nita sela blue corner Biden ale red corner Trump anin nek meka round khatna le round ni na le final round to lam thlenga ne taka red corner Trump achak mek lai le mi puitam takin Trump achak ngei to turan ngai to lain final round hun top don taka mak tak main referee le just chu blue corner Biden alam Chhangten suma tham lungoin Biden a chaktir phet antumang vel ania dik taka ro relna le judgment ni sela chuan red corner Trump khuan blue corner Biden khu anok out dei to ngeyang nima sela referee le just zong te an tran rual veka wangin Joe Biden a chaka an puanga fair taka point munhem zok chu Trump ngei ani ti mi puitam takte khuan an hrevek sia hein beina hian chak zok dik tak chu red corner Trump nge hiani tin an beilet mup ang vel ani ber mai he thu ka bu sei mek la hian Trump chuan thilro pui tak mai aron sei chuaka chu he thu hi nia Reiloteah Chanchinthar Ropui lutuk in mudon ani aron tile takul maya hetia Donald Trump aron tong chua to hi chuan thil thleng thar hian thlasik angin khel lovina zui chok rengfowa eng Chanchinthar Ropui nge kan mu don ti chu khawvelin angai chang thup chu ni hi soitawangin January ni ruksang ni som ni pakhat khian upper house senate le lower house House of Representative ten US President thang tute electoral college vote chungchanga joint session an nei dona chuta chuan US Vice President Mike Pence chuan akai hruayanga heng house pahnih te hian America President voice somli parukna tur an final to don ani American Constitution atanga thlir chuan heng na sataka anin beina state paruktea vote double parallel vote kan ti an state governor le secretary of state te tirtele an state rural tu Senate le House of Representative keinia chuan chief minister le MLA rual hote tir du zong inanglo in kokal nuk mai chu an soi ho ngei mela thu buai nei na state paruk teron bel turin New Mexico State Electoral College vote panganei Trump pa vote ngei tumin anon pen chuak le tabok hetianga thil a thlengani nga chuan US Constitution hi na soyangin
thu buai nei na state a electoral college vote sumruk pariat te chu parallel vote an ni don ta ka wangin Chhiar tel thei ani don talova Trump pale Biden te hian US president e turin vote mu ngai zat vote zani somsari an mu phak don lo ve wangin US Congress te chuan president tur an thlan angai mel ta hle ani hetiang thil hi alo thleng ani chuan Trump padin mun hi aduom tir terview maya tlingchiang sa ngai thei ani achan chu US House of Representative member zongzong khuan US president hi an thlang ngot don lova state in ayo mi pakhat thawin an thlang don ani US state songa te khuan Trump polte Republican state an tamjok mio wangin president tur hi chu Donald Trump ba kani theina konga kotalo hrim ani chutiang ani mek line mi tam takle politics analyst tam takterin ruk reng Martial law nuaya heng thu buai nei na state te hian anin thlang thale jok donem ti chu mi tam tak zona ani tabok nima sele tiang thila thlen lo na turin thei top tak mewin democrat choten ma an lak ve ngei churin oma engemaw buai na lian tham tak chu a chuarin om viawani nima sela lal ruanga doi burianga President Trump papen morte reute khuan thil alati thei em awangle a thai ke poa martial law thai chuak thei ani wangin Trump pale apolte Republican lam ho po tun thlenga anla jam chete ei lo na chan khuni engponi sela Trump an Reiloteah Chanchinthar Ropui lutuk in mudon ani ti wangin January ni ruksa ni somni pakhat ma poin Donald Trump hi US President voice somli parukna turani chiang view to mai thei boke American President inthlan chungchang hi news site sang update a umrenga aki pakoin karon tar lang taliam lova ka update seng hek lawang tukin jing mai po khan Michigan state a vote diklo nuai thum sing sari sang ko lai Chhiar ani tute news site sang mu tur om thar zela tin Lieutenant General Michael Flinton attorney Sydney Powali lawsuit file the Kraken ati fo apuan zar thu te baka US Army Colonel John Milson China Communist Party in Solar Wind Cyber Attack manga America anon ti buai ngei thu te po mu tur om zet zut zongani hi hetia US President Ropui thu nei na sang tak hum vung main thu a chua to hi chuan thim makianga khowar nai ni che kang Supreme Court of the United States Conservative Judge te point Trump pachu green signal thulo mom manrol ruk nia lo soi ombok nen Donald Trump tran tu te tan chuan hlimle lawm taka local tax force te kai hruina zom chungin zai lovin khuang nena lo lam hai po apoi to lo viau mai thei ani ole khati jong kha mania changte thu zia kanan chiar thei chu ni a Mizo Official Channel hi milo subscribe pa milo share sak turin kan somin kan ngen takmek meu chu ani